Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Kapitan, adat kayat na makisarita kan ka. Asinaw. Ni Bentot, Kapitan. Namating. Nagaduter aramidak. Ngamadap manan mang disturbo. At nga tati ibaga na ya. Di na pala imbagakan ka. Si kangarod ti kayat na pangibagaan. Ta si kangarod ti Kapitan. Ay disturbo. Pagawi di mo. Alaki din, Kapitan. Kasarita yon. Pastra ka kundi ti opisina yaw. Naimbag nga oras yaw, Kapitan. Anya ka diti ibagang bintot ta ibay ka. Nagadungar aramidak. Nay, makaungungig kan sama, Kapitan. Ibagam mo ti ibagam. Awanan ti ado apalikaw-likaw. Ta nagaduter aramidak. Kastoy ngaming, Kapitan. Awan mo ngaminan agturong ija ayan mi adanaom. Tagawam mo ni Piktaw. Di na kang maibingayan ay. Day talaga yam ti parikot mo. Ang masapol nga umay kapayla dito'y mo. Nasaya-saya mo ngamay no si kati pagkamanga, Kapitan. Tapno si kati makitungtong ka na kamay. When no katungtongam ni Piktaw, ta mangibingay iti danaom. Saan lang nga isdag numar? Kasano kami nga ay? Sige tapaya bakto ni Pikto. Tagsasarita kayo. Kan, manaktak ka. Ibaya, Kapitan. Taumay ko ireklamo jay kaarobak ani bakat Petra. Diretso munti kayat mo nga ibagata takardo ta adoter aramidak. Hindi ka man manaktak. Kastoy nay, Kapitan. Ningamin bakat Petra. Napan na pinarot, dagiti mulak, itinagbadangan ti paraangan me. Day tala ba nagtireklamo? Simple. Umay mo pala ireklamo mo. Di yung pala kat pagsasaritaan. Kasanumat nga main, di na kayat ang makisarita kanyak. Agong ungatlatan, iso akayat ko. Asika kuma, di makisarita kan kuana. Tabarang denggan na ka. Lakay kan bakit kayaw? Ngam kas lakay laubing. Agawit kang tatakardo. Nagsimple ti perekot yaw. Saan nanaskin? Nga ada ka makibiyang. Iso nga raw nga imay ko imbagaking ka, Kapitan. Tasi kaakat nga raw ti Kapitan. Tabarang kabain na ka ni Bakat Petra. Sige tapaayabak ni Bakat Petra tagsasarita kaya. Isupay ang manaktak. Inkan, di ka manaktak iti trabaho. Kapitan, adda babae akayat na ti makisarita ken ka. Napintas ka day. Wen, Kapitan. Sige, pastor ka maadagaw. Naimbag nga oras yo, Kapitan. Anya ka diti masapul mo, Miss Beautiful, Tina. Sus, apa yun? Agsangit ka mo Tina. Di, apa yun ngay? Ala, isadag mo iti abagak. Nakas, isadag mo laeng. Taprosak ti buok mo. Una yan, aya. Agsangit ka mo tin. Apay ka di aya. Anya ti parikot mo. Sige, ibagam laeng. Amo kasi kati makatulong kanya, Kapitan. Ha? Iso asi kati nasitkak. Amok namin na nasaya at di pa nagpuspusom. Wait. Nasaya ka talaga. Apay, anyat parikot mo. Kasapulag ti kwarta, Kapitan. Ngamin, masakit ni nanang ko.
Huston ti na. Di mo pigsaan dagsangit. Manuaya, di ka sa pulam. Kasapulag ti 5,000, Kapitan. Ngamin, na-confine ni nanang ko. 5,000? Wan, Kapitan. Sana bali, bayadak tumatlangin ton. Ang subliak. Ikang ka iti 5,000. Tapno mapaagasam ni nanang mo. Ita ko man, Kapitan. Tagbiyahe ka dagos. Abangan nga minumatayan ni nanang ko. Tawanan may gatang dayti agas na. Ay, sige nga ron. Urayan nak ididagos mo. Tay nak mangala iti kwarta iti balay. Ay na, hagihan mo na, Kapitan. O sige, urayan kay di waiting shed. Gaputa, apa man na maalag ti pautang mo kanya. Agpaili ako na. Ah! Ay na, Kapitan. Agyaman nagtadakan. Itay ka pa nga urayan iti waiting shed. Uwante na. At danti 5,000 aka sa pulam. Yawat mon, Kapitan. Agdan tricycle. Mabit lang. Ito. Ay, agyaman nag. Anggal, agpahili ka. Aglukan ka. Saan? Ay, isyak tagpaili. O sige, Kapitan, inakon. O sige, intan ko aron. Itay kapay nga urayan, inteng. Nangidagasak itikan kanan. Akan kanan? Wen, inten ni Mari Merle itay napanak ija balayda. Indagas ko dito barangay hall, tapnada merienda. Merienda kinton madam-dama. Wen gayam, itay pay nga urayan ka Napanam aya. Adala biit na panakmet adung mo. Alang nga rod, inakon tay nakaglaba. Naurnong tay lalaba akait. Sige. Alang nga rod, inteng. Inakon. Kasta ti damag ko maray. Pudno ka day. Ay. Di kag sasawi ti di mo nakita, Maray. Ay, di mon ikanawan ni Kapitan Marikwanang. Ta imposible adi mo makikita. Ano lalaki ka now, ti mapanagpatulong kin ni Kapitan ijay barangay haul. Ket nakaungungag. Ngam no babae, kay kayat na kanaw. Saan nga agungot? Ay, wan, kasta nga agpaiso, Maray. Oh, makitam. Diyak man amukan ni Kapitan. Ha? Ibagak day takin ni Maribanang. Ni, apay ngay bagam ngay. Ay, mangparnuay ka lang iti pag-aapaan da. Ibagak tapnoan mo ni Maribanang tar aramidin ni Kapitan. Ano babae ti agpatulaw ket kay kayat na. Nakita nga rod ni sekretaray nga aprusan na kanupay ti buok ni Tina. Ken nakasadag kanu ni Tina iti abagan na. Ha? Wen, kasta ti damag ko maray. Iso nga idanon ko da itakin ni Maribanang. Tapno maamuan na. Ay, hindi mo aramitan ti kasta. Tamang ano dahi tatipun ti pag-apaan da. Di ba'y Ay na marituyang, di ka gararamid. Tamang ano may raman ka. Oho, iti niya aga po ang mairaman na. Kat awan mo't madi nga inaramid ka. Nasaysaya at kit di ano ibagak. Tapno maamuan ni Maribanang ti aramid ni Kapitan. Di ka makibiyang iti dahi tamare. Saan ka makatulong? No di kat ad-adda parikot ti ipaimaw. Kasano Di kumangay? kan sumong batpay. Gaputa sana nasaya taramidam. Anya Di kan sumong batpay, kunak. Na, Agawit ka kay Dain. Tengkag dalo si Jabalayaw. Tadi ka makibibiyang itibiyag ti sa balay. Hay, Maribanang! Dumagas ka pa'y Nagmayat ti panagtugaw mo dito paraangan nyo Nakasikkawil ka, Maray. Akaslawan, parigot mo. Wun maray. Awan mo't talaga ti parikot ko kay iso nga agtugtugawak ditaw nga agpapainay. Aw, anya, kayat mo ti agkapay? Saanon, Maray? Tanagkapiyak ije balay da marikone. Napan ko lain nala tay tangdan ko nagburas iti lubyas da. Aya, Imbag kapay. Takasla di ka agparparikot.
Nakarelax ka la dito balayaw. Wen maray, sika tiada parikot na. Ha? Amom kaday, adda na damag kaw. Jak amo numaidandanon kan kati aramid ni Kapitan. Nga anya? Ano lalaki ti mapan agpatulong kan kwa na iti barangay haul. Nakaungungot ka na, ngam no babae mat, ay kastauna yaragsak na. Anya? Kaskin ni Tina, napan ka no nagpatulong, ket inap-aprusan ka no ni Kapitan Tibuok na, kabayatan anak kasadag iti abaga na. Anya? Wun maray, kasta tinangagaw. Ay. Di mo padpadaksan ni Enteng, Maray. Am-am mo kan? Ala, makaammo ka, no di ka mamatay. Basta siya, impakaamuklakan ka, tinadamag ka. Tapno bagbagaam ni Kapitan. Naimbag, tanasabat ka dito'y dalan, ading banang. Nay, apay tatakar daw. Bagbagaaman ni Kapitan. Ngaputay di na panak nagpatulong kenkwana. Agung ungat. Manaktak ka naw iti trabaho na. Ha? Ken awan aksyon na iti reklamaw. Ngayon yuman ko kenkwana. Kasta ka day tatakar daw? Nakaungungat a Kapitan. Di na pala ibaga. No di na kaya titumulong. Tapno sa anak kaon amang namnama. Ala, mapan ka ijay barangay hall. Takasaritam manen. Napanak edi kalman. Ang awan ka no oras na makisarita kanyak. Pudnaw, simple laang ti parikot ko. Ang sana masulbar da ito. No sana tumulong ni Kapitan. Takayat kukuma ti makibalaat. Iti di mi nagkinaawatak kini bakat Petra. Barang isaw ti denggan ni Petra. Kasta ka day? Ken damag ko. Ano babae ti mapan agpatulong nang runa no napintas. Tulungan na adagaws. Ha? Ngam no lakay. Ay, dandani di nasangwan. Pudno ka day, Enteng. Ano lalaki ti agpatulong kan ka ije barangay hall kat nakaungungat ka? Ngam no babae kat kay kayat mau? Saan ka kanumat nga agungat? No di kat naragsak ka kanaw? Sino matinag ko na? Ha! Kas ka ni Tina abalasang. Aprusam ka no pa'y tibuok na. Kabayatan ti panagsangit na anak kasadag iti abagam. Ha? Saan? Kung nadala data? Manaw at tao tinangidanon kanyak iti dayta. Saan? Kung nadala ang data? Kayat mon samat ti mabalunay. Apay ngay? Awan mo't matingar aramide. Ha? No babae, alisto ka. No lalaki, agong ungat ka. Ha? Nasayaat ka di dayta, Ha? Inteng, jak kayaten ti makangag iti kasta adamag. Iti ka nito nga dapay mangag ko. Ha? Agsungbat ka kanya! Adto yan ta sinaginatang mo, Maray. Apag isutintan mo abayad na. Sakbay apo manawak, Maray. Adaman pa'y damagag. Anya day ta? Pudno ka day tinadamag ko. Sika man langan ti pagdamagak. Tada kayo mati agkakadwa kada inting ije barangay hall. Ano babae, alisto asumangon ni Inteng. Angam no lalaki, ungat ka no nga ungat. Ay, kuwa nga men, Maray. Marikwanang, saan ka kumanga aglibak? Uwan, Maray. Kasta talaga ni Kapitan.
No, balasang tagpatulong kang kwana, nakaisisem. Ngam no lalakay, nakaungungay. Enteng, ayan ta indulin ko 5,000 iti kabinet. Anya 5,000? Urnong ko dayjay iti panakitagad ko iti anya laditan at trabaho. Nagbambanugak dayjay, inteng. Ay, ang mga nunat nagmaw. Saan? Na, Indulin ko iti kabinet ijay siled. Ang amawan matan, iso nga amok nga inalam. Alala, irwar mo, inteng. na, apay nga sakit, jak po inala? Imposible! Ewan, inalala ko na. No day mo isublay. Agsinatalangan! Anya? Ha! Ilakok amin adingwan ko. Ha? Panawan kan! Anya? Ha! Laglagi pa ang tiimbagak intay. No day mo isubli tay 5,000. Ilakok amin adingwan ko. Kat panawan kan! Nasaya at tasaan ka pa'y anagpasada, Kwarog. Apay ka ding antay? Napukaw nga mintay 5,000 kat. Indulin ko iti kabinet. Ang awan mutan. Kat amok nga inalan ni Uncle mo. Ha? Kwarog, amangan mo't no adda mo maipapan ka ni Uncle mo. Eh, diyak mo antay? Diyak nakit-kita ni Uncle Kao. Kasta ka de. Awan at talaga tay 5,000 ijay kabinet. Inwagwag ko amin abado ijay. Hanggang talaga nga awan. Ay, amok. Iso tinangala iti kwarta. Awanan sa balay. Aguray ka antay. At damalagip Kao. Idi na minsan ngal daw. Nakitak ni Uncle ijay waiting shade. Kadwanan ni Tina. Tay balasang agab-abang ijay balay ni Tata Kulas. Kat? Nakita nga day nyawat na kinitina. Kating kabil mat ni Tina itibag na. Jaklam mo no anya day jay. Amangan mat no kwarta. Anya? Jakon nakasaritan ni Uncle iti day di agundaway. Tanaglugan ni Tina iti tricycle Kao. Kat intulod ko jay ilay. Apay nga adda ni Uncle mo ijay waiting shade. Kat kadwanan ni Tina? Jaka mo antay. Damagam to kini Uncle. Enteng, adaman damagak kan kawan. Inted mo kade kan ni Tina jay 5,000. Alan, inteng. Ibagam kanyak tipod no. Sa anak mat kahit nga agunghat. Basta ibagam kanyak tipod no. No ibagam tipod no. Ilutuan ka pa, iti pinapaitan asida. Ay, nagimasin. Isungarod nga ibagam tipod na. Saan ka nga gungat? Ay saan, kunakmay. Ay, uwan banang. Anya tiwan, intay. Ay, inalak tayo 5,000 kat impautang ko kanitina. Kunak ko, my God! Na, Ha! Itata na amwa kon tipod na. kunak man mo saan ka nga gungat? Ha! Impautang mo ti kwartak, adi mo imbagbaga kanyak. Gapo ka de tabalasang, isong alisto ka anang tulong. Ngam no lalaki tagpatulong kan ka. Ungat ka nga, ungat! Anya? Ha! Ita, bayadam tay 5,000 inteng. Ikan ka iti 2 nga oras sa mangisoble ti kwarta. Kwa, pangalaan na iti 5,000. Basta isoblem tay 5,000 iti lasod ti 2 nga oras. Tano saan? Panawan kan! Kwa, anayamot 5 oras. Tasana nalaka nga iremedyo ti 5,000. Iti 2 lang nga oras. Please ba na? Sorry. Sorry talaga. Ay, todas mo, kapitan. Madi ti aramid mo. Tirigat na, impautang mo ti kwarta ni nanabanang iti balasang, adi mo impakada. Anya nga ita, si kamatla ti agsungbat. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan!
Teng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangag.